svi smo svesni kakvu ulogu drveće ima u prečišćavanju vazduha. I znamo još iz osnovne škole da zapravo drveće je to koje prerađuje taj zagađen vazduh, odnosno otpušta kiseonik i daje nam svež vazduh. A pitali ste koja je uloga ljudi u očuvanju. Dakle, ogromna je uloga ljudi u očuvanju, zajednice u očuvanju, zelenila, drveća pogotovo, a svesni smo da je drveća, odnosno šume, sve manje. Podaci su alarmantni da se šume u okolini Pazara devastiraju, seku, da je sve manje tih zelenih površina. Svesni smo nagle izgradnje stambenih objekata, zgrada, avlija gotovo da više i nemamo u gradu. I zelenih površina je sve manje. Zgrade koje se izgrađuju nemaju svoje zelene površine. Ja ne znam da li mogu da nabrojim 2 zgrade koje su u svom okruženju izgradile, odnosno planom predvidele zelenu površinu, i to je zaista i tužno i alarmantno pre svega. Svesni smo i svedoci smo da se to drveće seče i da dobijamo neka, bar što se mene tiče, nerazumljiva i nelogična objašnjenja da treba da se uredi prostor. Kako može lepše biti uređen prostor nego da bude priroda i zelenilo, odnosno svoje prirodno okruženje. Svaka čast, ja razumem da je potreba jedne škole, odnosno jedne obrazovne ustanove u kojoj borave deca bilo manjeg ili većeg uzrasta, da se urede staze, pešačke staze, prolazi, da to ne bude asfalt koji je izdrobljen, da deca ne padaju, ali valjda to ne podrazumeva da se poseče zelenilo u okruženju jedne škole i obrazovne ustanove, već da to bude što više zelene površine, samim tim što deca danas sve više vremena provode uz kompjutere, nažalost uz telefone. Dakle, ja lično ne razumem potrebu da se škole i školska dvorišta uređuju na taj način da se seče postojeće zelenilo, odnosno drveće. Drago mi je što se govori o ovoj temi jer je jako bitna, pogotovo u ovim zimskim mesecima kad smo svi svesni, kad je vidljivo i osjetljivo koliko je vazduh zagađen. Kad već pominjemo prostor u okviru obrazovnih ustanova, ja ću se nadovezati, pošto radim u predškolskoj ustanovi Mladost, i naš koncept rada, zapravo godine uzleta, novi način rada koji je ministarstvo propisalo, zahteva i iziskuje da deca borave što više u prirodnom okruženju. Dakle, ne samo koncentrisano na prirodu, nego uopšte i u prostorijama da bude što više prirodnih materijala. Dakle, sam sistem prepoznaje potrebu da deca budu u kontaktu sa prirodom, a mi krećemo da uređujemo naš prostor oko naših ustanova time što sečemo drveća i smanjujemo zeleni prostor oko tih ustanova. Dakle, zaista to je alarmantno. Sve više vremena ljudi provode zarađujući novac za život i sve više vremena provode u zatvorenim prostorima, deca takođe sve više vremena provode uz telefone, a s obzirom da radim u vrtiću i da sam u stalnom kontaktu sa decom, verujte mi, zabrinjavajuće je koliki je porast poteškoća koje se javljaju kod dece, upravo izazvane ekranizmom i provođenjem vremena uz kompjuter, uz televizor, a to je sve posledica neprovođenja vremena u zelenom prostoru. Naravno, reći će možda neko, pa ko im brani? Ne brani im niko, ali kažem, tempo života nam diktira da mnogo vremena provodimo na poslu i mnogo bi lakše bilo za ljude da imaju dostupne te zelene površine, da ne moraju da putuju dalje od svog grada. Ja ću se osvrnuti i nadovezati na priču koju je naš član Admir Marovac pokrenuo pričom o zelenim krovovima. Dakle, on je dobitnik nagrade, Nestleove nagrade za najbolju urbanu baštu. Znači, od preko 1000 učesnika, njegova bašta na krovu, znači zeleni krovovi, izabrana je za najbolju i dobio je nagradu. U razgovoru sa njim i u razgovoru sa cijelom ekipom za Zdrav Novi Pazar, dakle, prepoznali smo da je možda to jedno od
mogućih rješenja i jedino možda preostalo, jer definitivno je da ljudi daju svoje kuće, daju svoje avlije za izgradnju zgrada. Ja razumem i tu potrebu, nemaju drugi način da reše stambena pitanja. Ono što je zabrinjavajuće je što grad ne preduzima nikakve akcije da se spreči sabijanje tih zgrada, odnosno nepostojanje tog zelenog prostora i jedino moguće rješenje, a iz primjera skoro je baš on na svom profilu objavio jedan primjer, nisam zapamtila koja zgrada i koja gradnja je u pitanju, da su oni prepoznali također tu potrebu i da su na svojoj zgradi planirali izgradnju zelenog krova. Dakle, njegova bašta je izabrana za najbolju, odnosno najbolje uređenu baštu i on je na krovu svoje kuće usadio biljke, voće, povrće, cvijeće. Dakle, to je moguće. Potrebno nam je što više zelenih površina. Samim tim što je grad u kotlini, vidimo da smo ograđeni brdima i planinama i u periodu kad se loži, u mjesecima kad je zimski period, mi imamo neverovatno zagađen vazduh, strašne su posljedice toga, svi smo svesni, svakodnevno slušamo o tome, ali nekako čini mi se ništa ne preduzimamo.